poslušate dan pred koncertom. Lepo vas pozdravljava. Primož, glasbeni urednik na Arsu. In Lidija, radijska moderatorka. Tudi pred 4. koncertom simfonikov v ciklu Kromatika se bomo na kratko poglobili v izbrano mojstrovino sporeda, tokrat v svito iz baleta Ognjeni ptič Igorja Stravinskega. O tej glasbi sem govoril z dirigentom Gaetanom Lococcom. The Firebird is a ballet written at the beginning of the 20th century. Ognjeni ptič je balet napisan na začetku 20. stoletja. Je ena od del, ki odpirajo vrata vsej glasbi, ki je nastala zatem, v sebi pa skriva glasbo, ki je nastala v preteklosti. All of the music that came before. Gre za prvo večje delo Stravinskega in njegov prvi velik uspeh. Pri tem je veliko pripomogel baletni impresarij, znameniti Sergej Djagilev, ki je v Parizu sestavljal sezono ruskega baleta za leto 1910. Djagilev je imel izjemen občutek za glasbo in za izbiro tem, ki so navdušile Parižane. Pravlični, eksotični svet baletov njegovega podjetja je bil ravno dovolj oddaljen od resničnosti, da je ugajal večinskemu občinstvu in ga popeljal proč od vsakodnevnih skrbi, a se je s simbolnim bojem dobrega in zla tudi približal izkušnji življenja v napetem času. Right, it's written in 1910. It's written at a point of saturation of culture, of European culture. It's premiered in Paris with the Ballet Russe. Ognjeni ptič je nastal leta 1910 v trenutku popolne nasičenosti evropske kulture. Umetnikov ni zanimal realizem, temveč fantazija, oddaljenost umetnosti od življenja. This fantastical world. And what's incredible, of course, is that this whole moment in art, it all comes crashing down. In vse to se sesuje le 4 leta pozneje, začetkom Prve svetovne vojne. Ognjeni ptič je na nek način srečanje 2 stoletij. Of the kind of the meeting of 2 centuries and of these extreme emotions. I think that's what the piece is kind of about. Zgodba, povzeta po ruski pravljici, pripoveduje o ptiču, prekritem s čudovitimi bleščečimi peresi. Ta pomaga princu Ivanu, da premaga nesmrtnega Kaščeja, kralja, ki ugrablja mlade princeske, medtem ko viteze, ki jim pridejo na pomoč, spreminja v kamnite kipe. Gaetano Lococo pa razlaga, da je tu zgodba dobila tudi globoko glasbeno vzporednico. Stravinsky really paints 2 different worlds. One is the magical world and one is the human world. Because the Firebird, it talks about this. Stravinski v baletu naslika 2 svetova, čarobni svet in človeški svet. Ognjeni ptič pripoveduje slovansko mitološko zgodbo o ptiču s posebnimi močmi. V zgodbi princ, ki predstavlja človeški element, s pomočjo ognjenega ptiča osvobodi princese iz kraljestva zlobnega Kaščeja. That are trapped in the evil kingdom of Kaščej. Now what's interesting is everything to do with the Firebird, the magical Firebird, and also the evil Kaščej, this Kaščej Besmiertny, right? The immortal Kaščej, the evil king. All of their music is very chromatic. It's harmonies that almost hadn't been heard in music before. Zanimivo je, da je vsa glasba, ki opisuje ognjenega ptiča in zlobnega nesmrtnega Kaščeja, torej glasba povezana z magičnim svetom, zelo kromatična. Teh harmonij v glasbi dotlej skoraj nismo slišali. To je čarobni svet. Človeški svet pa je zelo tonalen. Veliko je modalnih in tonalnih melodij, ki pripadajo princu in princesam. Very kind of modal and tonal melodies that belong to the prince, that belong to the princesses.
Takšna domišljenost je nekaj posebnega, posebej, če vemo, da se je Stravinski razmeroma pozno resno lotil študija kompozicije. Sam se je uril v kontrapunktu, ključne pa so bile ure orkestracije pri Nikolaju Rimskem-Korsakovu. Njegovo barvno izročilo je postalo eden ključnih elementov del Stravinskega, ki pa jih je še nadgradil. Very often the colorfulness comes from many extended techniques of playing, which are, a lot of... Barvitost pogosto izhaja iz razširjenih tehnik, iz igranja sul ponticello, flažoletov. There's a very incredible passage, actually. Obstaja izjemen odlomek, v katerem se na začetku partiture pojavi ptič. Glasba se začne v temi, v Kaščejevem kraljestvu, izjemno tiho, z nizkimi godali in velikim bobnom. Starts in the darkness in the kind of kingdom of Cachet in Evil. Incredibly quietly with just the double basses and the bass drum playing and the cello. And then at a certain point, there's this passage. Nato pa se pojavi pasaža, kakršne prej v glasbi še ni bilo. And you hear wow. The violins are playing these harmonics. Violine igrajo flažolete v glisandih. To je tesno povezano z gledališčem, saj veliko teh učinkov navdihuje vizualna podoba. In a way, it's intimately linked to theatre because so many of these effects are, in a way, inspired by imagery. Even though Stravinsky later Čeprav je Stravinski pozneje trdil, da glasba ni o ničemer, iz virov vemo, da sta s koreografom sodelovala. On je plesal, Stravinski pa improviziral na klavirju. Glasba je povezana s podobami. They were working on it together, and Fokine was moving and Stravinsky was improvising at the piano. So it's a score that is very linked to imagery. In the Firebird, it's the second number of the piece. V drugi točki baleta slišimo ptiča, kako kljuva jabolka. Stravinsky shows us the bird pecking at the apples with this it's this. Glasba ponovno deluje kot zelo močna vizualna podoba. Ognjeni ptič na te načine še vzdržuje vezi z glasbeno-gledališko tradicijo. A če poslušamo peklenski ples kralja Kaščeja, težko preslišimo, da so se drzne harmonske ideje in divja energija 3 leta pozneje še bolj zgostile v prelomnem 3. pariškem baletu, Pomladnem obredju. Yes, yeah. Definitely. I mean, I think there's a lot of violence in the score as well. There's a lot of rhythmic drive. V partituri je veliko nasilja, veliko ritmičnega zagona, ki je nato postal del pomladnega obredja. Med njima je sicer še Petruška, ki ima povezave z ruskim izročilom pouličnega gledališča, a še vedno tudi z melodiko Ognjenega ptiča. V Ognjenem ptiču je Stravinski že poskušal z metričnimi spremembami, ritmičnimi plastmi, ki jih je še toliko bolj razvil v obredju. Zmagoslavni finale uvede rok z melodijo, ki izhaja iz ljudske ruske pesmi Bor se je zibal pri vratih.
To je transkribiral tudi rimski Korsakov, torej do konca vztraja pogled v preteklost. If I can say one thing about this score, it's, what is it about this last page of the score is one of the most incredible pages of music ever written. Če smem posebej omeniti zadnjo stran partiture, to je ena najbolj neverjetnih in ganljivih strani, kar jih poznam. Rok, ki predstavlja princa, zaigra svoj veliki zaključni solo, nato pa se pridruži cel orkester. Prince, with the help of the Firebird, has finally managed to give the princesses freedom. And there's this final scene, which it's music like of people. Princ je s pomočjo ognjenega ptiča končno osvobodil princese in ta zadnji prizor je glasba vsesplošnega veselja. Ljudi, ki po dolgem času spet vidijo svoje ljubljene. To je zelo tonalna, izjemno lepa glasba. Na čistem koncu Stravinski razpne izjemen koral, v katerem slišimo melodijo, vendar s harmonijo ognjenega ptiča. Stravinsky puts this extraordinary chorale and we hear tam, 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 tam. We hear the final chorale, which is the tune, the melody, with the harmony of the Firebird. So in this tonal world of joy, the final sunrise, the final joy, v tem tonalnem svetu veselja slišimo svarilo o moči čarovnije. It's a kind of magical realist piece. Stravinsky, in a way, he's such an extraordinary artist that he can't write two pieces the same way. Stravinsky je bil izjemen umetnik, ki ni mogel napisati dveh enakih del. Vsako njegovo delo odpira nova vrata v nov slog. V tem smislu je največji skladatelj 20. stoletja, največji postromantik, največji modernist in največji neoklasicist. Skoraj preveč nadarjen je bil za svoje dobro. He could do everything. He was almost too talented for his own good. Želeli bi si 5 ognjenih ptičev, kaj ne? Tako je Gaetano Lococo razmišljal o glasbi baleta Ognjeni ptič Igorja Stravinskega. Ob odlomkih baletne svite v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Enša. 4. večer kromatike bo ob glasbi Stravinskega razgibala tudi glasba Georgea Gershwina in Leonarda Bernsteina. Vabljeni ta četrtek ob 19:30 v Galusovo dvorano na koncert ali pa k poslušanju neposrednega prenosa na programu Ars. Uvodna in zaključna glasba podcasta je delo Alda Kumarja, prevode je bral Aleksander Golja. Dan pred koncertom najdete na spletni strani programa Ars in v vaši izbrani aplikaciji za podcaste.